بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجتوتا ودتوتا أمنتا مسلمة خان الدنيا الحمد لله تركمتن بقربين باتي خبجما باتي على رماتنا عن سنجيه باتي رمضان تنام مي عرهونو قبي تكشت كسني كمان سني ده أني أنا في أقبلين كيا سنيفو نسيات قوت كلبوتنا في سني في الليل أمور بربانا سومنا هون مرة يواسد ديك نجني جرا الحمد لله سنيفو الرب يان جمالا سنيفو جمع مبارك مي أقبلين كيا نسيات قوت كسني فادامن وان سومنا خنرة خراب ليس خيا أو ساعتين سندور سنة. Bismillah. Bismillah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di muslimun dino arah kopi badan nuhud dirati mono beli sekenya no akhirnya dihanne kasih tiga nasihat kata wan somana kanara wali dabar sulah somana anak akamit tidak berseni ya saangga saat corona na kaisati namu mana ibadah ibadadan zikridan rabbi sa'abada hamturra iftisa afan lisani hamturra tifacha akasuma ijesani wan hamtulalurra manatti qabacha hamanamati wan darra iftisa akasumatti somana kana hala beredaran Qur'ana fi ibadadan akka dabarsan obboleeyyan keenyaaf dhaamna jechuudha. Kana jechuun baatiin tun baatii araarama waan taateef araarama haalaan keessatti baay'isuu rabbii kadhachuun keessatti haalaan barbaadamaa jechuudha. Akkasii karaa obboleessa keenya isin gahee jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen waan binko obboleen kiyyaa waan jaan hunda waan adroftaniif jecha maqaa kiyyaa gaarumsa sharafnaan jaanii kanaafuu baga baatii jaalattamtu kabajaa qabtanan isin gaheen isin jaa Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak isin jaa obboleen islaama galatooma. Ayega hono akkuma beekamutti qophiin teenyaas ta'arraatis akkana fakkaatti saniifuu mee hono qophii teenya gama dhumarra geenye jirra nashiidaa xiqqishee takka isinaaf irra achiin booda hara furaa yaaname inshaallah yoo hojii. Ya Ramadan, ya syaral Quran. Ahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya syahrul Quran. Ahlan ya Ramadan. Berat Endanat gursha Ayya obboleen islaamaa akkuma beekamutti yoo bakka karaa furaa yaana saniifuu hanga sadarkaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.